Kaya mong lugar yun sa una, perting pagangit-ngita kayo, giob kay tanan nya. Among problema diri kay wagi suga nya, nakabata na mig-ihi diri, pala, makina, grabing kuana luya diri nya, tungod sa ngiob, uban po diri pod na mga adlok-adlok pod nga mga kuan diri kay na murag mo atang-atang kuno ay. Kuan yun ni Dre, ni daghan kay mga wala. Ako nawad-an og makina diri dapita. Walay problema tungod sa kangit-ngit diri. Sa pagkabalo na mo nga naisular nga gipangatag si Sir Javi, nangayo mi og tabang siya ha, amta matabangan mi. Atong February 3, solar lights nga among request nga 9 ka buok, naabot na gyud. Amo lang gyud symbol tanan. Inubanan sa akong mga kagrupo nga mahuman yun siya yun. Maoning nahuman og klaro na kayong kahayag sa akong baybay. Naabot ang suga kay bali kuani Javi Garcia Campos. Nagpasalamat ko og dako nga naabot ni kay hayag naman murag dili na ta maglisod. Kita yun sa mga tao diri ang kahayag og di lang kay kahayag. Tabang pa yun sa tao diri nga di na gyud mawad-an ig makina diri sa among baybay diri mga ihi. Salamat ko sa dako sa kang Javi Garcia Campos nga itagaan mi kanang libreng pasuga nga sa una ngit kay ni among area karon perti nang hayaganan lami na kay ilihok-lihok na mo kay hayag naman kayo. Ang kahayag na yun, naabot na yun sa mga lugar.